Normal kenyam ka nas jaden kontin barwais ni bakaling wasame ka Nuer online TV channel anda mandune chankos nyak malaya nong roi ni wasame jo ban ling wasame ban rach ketin kontin de kon keling ketilat karodien an walɛ cäŋkä jendang rawida rawka paibada kron kina dang rawida jendang rawida diech ana banatin kontin let kiten tuɔɔk ana bi kon keling kel ko te ka tungwan long to goro de kon keling ka tin tuɔɔk rewich ka South Sudan ana kenyam goro jano ban rach ban jeling ka chojdan shush kana kon ne kon kontin te ka refugee camp ki do badan shush kan gaja no bukon dia la ngajeno ala kem shi gwas mi momi jak tegnat ko dara gwak mane gwat ya jor kem a temporary ki gwan mi limna naten ko mi shi wej mi shi gwa bana nyoglo da wuch no an mi shit kana me bukon ngajeno odi mede kon ka kem yeluno ejan gwa dana bana dong ten shi ejan gwad just ke jan dat mo manamo mi she korje to ga mo bana nyogo lo jog bana lo chene so bana ngaje na mon ko de kon te ka ngai ketin ko ken kontin lat krodian jo mi chalat gwasa me ka ta dana dong mi tina ka kem ka je la kem la kon just long ki la na la kana wan china kulora che ke kwi kolora ka mandala na kef so na meni akel nyamuguena me ramkel melet ke kwi pola point re wicha ka South Sudan eno ke juba charoi ke kwi kolora kan go kolora jane chero da kapchong amat alo chijwe mo chana le ke betama ke chepek chidona pek metot madong ko dong de jetuk chit ko do badana ngwich kaneja de koran kuleti jeno ne mishi jwe chetok re wich ka South Sudan does it mean that ne content te ka kam no they are safe ke jen jwe mo e chal ke kolora ko medan chena tugo long ngai kon re wi kamatar jwe dan e sheben ko ripon ya la ka nan ka biken ko je kane dia la content dong ngai tin kon lat ko rodien mi chala no ichi jwe charo de kap chong ke jo pinyamat yalu no jwe mo to chatok sometime dong da tangwas ni la some areas then go the corner dong de jwe dar toktin but some areas titel na some areas seteka na nating one there Georgia no shina chicken de take gwa so mo gor kono de kon te ngai ko ne kon shush ke kem gor gen wo de awareness de jetop kata dan de naren ganga je it doesn't matter no nas chicken kon wal chicken je gor sanitation medit en area den kontenaten ko jan la tuko ko gwatot ke putin kontin wano na madara kel ka kwi jwasni ko binad biden ber shunga ba ka jwaten kontin tin jeka nona maradian gwas me madong de kona nyok milin kona no dera ta dana dong ngech konen go ala nyoshe benanta ma nyoshe didalong kanyo mi ben la ja gorno binat no biken te ka tungwan biken kalat shit ko de naren gang so gang naren ge janane o me dong changa je no nyoshe ben no la ja ke ba ke ko chebe ben kuna da nyoch no moni em la lat ke ko de na de korean gang special ne kon lan version de kar refugee camp no ka lockdown so gore midi long kor gwa de pa wi chana ne la nyoch no chana che ka moy shit ko che gwa kon na tin che ka mol ka nyok bani no che kem tin content tin ba che ka lwan gorno de na ba de ka let ke dul special ka jan tama me ko tem de ko lar no shere ke todon tama en todeme ano la pin la gwa ko be jen bu de ten so de na de ka let ke dul ano de rong de ka lat ko en lok dong gwan me te ka rum dit de na de ka let ke teiten no cha de le me ji wan ko dong be kan mo be kan provide ji wan lok de la jan lok kwan che de man ko kon la de no shi kon kwan chi jen bu kon ali bone de kon ne pour ba okay ke jan gwas me mi dong tel gwa bna pour ke je ko pin te ke piu
no de na rudin prepare ka jom wuka mai ko de na ta kak ki de na kwij bontama de kan jendi ala content re ruop de ka de gorno de ka japin de randar ror mo ka kak ko adoran logdong adoran ko Nuer so she dor jor she ka man te pinyidu ko pinyidu adorbar so china de letten wone but men te ka tar pam ka tirkide ki ngoy yele waka kan kulun dial kon adoran ne mi so de je piet bode kon de kon pieten tel ma diare ko kon dan ration ngon ke ration to long she kon dit a she kon de reli on o jan kon dan bi kon dial bana gwinija so na mede kon te ga ngaiten no man diana ban lengwa seme ki nenten content shawo je kirmi yadit no re wicha ka so Sudan ne ti kenetin content yote pindian je de ngai kona no woikeke ke cha tana cha ku do budana woikeke kirmi yadit no can explain do no menetin gwa men bana ngai ala do budana wikina ka je washi magwa South Sudan President Salva Kiir Mayardit ne de konte ko dismiss ka finance minister wa kan dial kane to go ki ngai do badan andong de yu de gal hat kaje no mala de gwazme no bikir bana ba ko wo shirka ma cha Dr. Marial Dongrin cha ja wo jane no ka charara dien cha ja kwan mishal ka tian dinga tian kane dialati special ram chalga tian dinga tian ne general mo chiko na kwara wal ka jen finance money chwaje woji ko kane report kane ja kam Kiir Mayardit ka do bedan no amishir gane me ke liwono bikir baran ba ja wo ja barara dien ba ja let's quest ka ja wadana shalat ke ja wane me che chong ko sometime la corruption la ja open do corruption ka and corruption to ganana rammo don't take a process take a project to sign ka take a time yonde ya time ke take a ko kende la rodian ka baje pereka don kwai kajen o either shangwan shaka submit kin yal ke chejen wana mo bo don da take ngwan today telbo maradian but she is not all about to take a wargane ke te tisha gwarajek malalar ke jane en rammo ba kwany no ka bailat kuar ka kerun ba jamalu wuj ka gwatot gwad dana ngoda kana ne wuj no men balat ngayena don be yoba ka kwalki beto ngwana ken bakalat ko ngaye no ba jamalu ka gwatot ana mo kelu cha gwa ka kir me don be mishit ka rotation ke malalar ka no bi ngak bi wuj bi ngak bi lat gwar bi ngak bi wuj wala ngu mi ka trust ka je ngu mi gono ba dor ba jalat ke je ta me dan me be bol mel be kwarka cho bol mel cho moy ke ngade mi dire long op dire long ka ku South Sudan ko be South Sudan be jeger no cho ku me South Sudan cho jogono ne ke ne del kontere wi ka South Sudan che jogono ba kam salary ka pay diok chang yandang ro dong wan ka jen 2025 but me chi dor be to ko ngwada mo ken bol mel no ken me dan e shalat ken je ben deliver no la we le je beken bo le je beken so mishit kana me chagu je no shagwa ba ko me dan wo je wani ga fonde kire ko dong be te me babri ale ka bolmel ke don ko gorjen wo bolmel bala kwar me gwa ko ba nget ke ba nok tam ji ko na nen bon le kala kwanya me nyaade so nyaade tam jaram dan che le la kwar tam la presidential envoy ka mete ko rapponde Kiir Mayardit ano ba nyaade bala kwar and we need kana this constant removing of people chala do ko riang dir ko je cause long re we ka South Sudan ni mo chagu je no che chong ka china chicken de wo nyam ka je ka do badan endong the country da wo nyam ka je kon we je no bo nyam by the way go ne dial che go re jidwar kel karwade kon Kiir point ko le la kwanya na gat ke akane de content ko la kwany ko bo kwara so mi chena mo bani wa che chong che we che je de na so magor kiro buwej bagwa gor janne dial baka pare wich mene dial baka par mene dial baka jalkel no so na mo buwej bagang so na mene mede kon teka ngaide kamana chitwok wude diana me menen kon me Sholton balok jen charwa jalonka kwide ni SSPDF do badana dong ka lazlet keje jene shide ni SSPDF so Sudan People Defense Force chicken gang we chicken bepal so eneri ka chibere we jabuga rodian latin lada roja me ka rege dana chito kam South Sudanese ka Ugandan ka kaje ke je mechi korme chatok yo barar kerir mishit kana mo alo shere mi ko la gor jano banga jano South Sudan already
ano ko de kan de kan we kan gang de ka sovereignty de kan gang ala dunen ten kontin la ji South Sudan but kuma marai ke kirma yadit je Uganda chaga moy ke power mi ditalon ko changani ta mugi economy ne ken kwa ka ngere which ka juba ngeke ka luri ngeke ka la dine so ne di ngeke la dine ngum kula tin tama mugi yana no dongde de gwa melat jen wo to icha ne ti te ka power no ka jano ne di tine kan te content kwa we kwa jale yar no dio je melat kirma yadi de tele che telingu che tele gwat ki tele long Korana gojin bright kangi jen go ladin talk de but ngode we kamo ko deploy ni de inten konde la den Uganda ra we ka South Sudan ko baje bagang ko ne ka jen pa do gedan ki pa ro we ko me je to je me be bol me be kulat kwara shu kum Uganda shu jen nong ra we ka South Sudan ne ka ben bol mel me chikan latika la no ka de Uganda rai which ka South Sudan ko be waj baje ganka ku ko dana to ka Nasser so ko je de chi ko to ka Nasser ya kum Uganda cha chu no entema she be pelen wo ne en kum Uganda la to gwal be ngene ke la shi jen regular force won ka ke kane de jidin te pai no ati ngeke ka cha ngeke pe diogon tama ne gwade dana cha dakri ma char cha je yen ano che kier jaro mo ke de ni Uganda tingi je ken de ne to ka tela mo ke ne ka yo ke kam ne ka yo ko ken bi ken man let ken bi ken alat so do not forget and one ideality te quatrain ko bi ken wer bi ken kana always remember that anything milar ke kier mi yadi chwa jago je no le je ke qui sovereignty of South Sudan le je ke qui de ko benetin kontin dong de kuma de kana yar shit ken war ko na guje no ken kon yar ke kuma de kan war lat ken shondien wo be kanak that's the reason kana kam in deploy which no wal ballare je kala ke 2013 me dana shi korme che to joji Uganda cho nang re we ka South Sudan chere mo ngai kon shi kon me dana chi to chana ngach ka jongle amana panal me cha de ni ken cha kanang ko ji Uganda ken ite la jorna ka yo so ko kuje mo ka jen pa dio ke pa wo chu kan ge chu la re wich alo nyin kan ware ko ter kan by the way she ground force but bokanen ware kare nyale mo misha kondem bo wi mo na temeno me kan la tie chuon ko de kan na de kan ne reconcile la civilian re wich so mi shit kan me akel me be cha ka ku me kir me yadit lat kenen wo kane de bombom sha sovereignty dung South Sudan cha je de yar chi machala da Sholton ba lo gwa da me de ne SSPD abu ko shongo bum telam bi ka tol ke bi ka gong ka gang den ke kum South Sudan ka jeno wa ka mo mai ke ka je keji mun ka je keji already cha jama chi da ngai kono so telam de tin tamen ka je keji ne de konti tin ke de ni tin kontin la de ni would commercial kame musabene kane kontin but kalat kane no telerek we are okay ki wune gwalong regate kon lene bana me ke liutara ka chana ngaje no ken chika dol re which ka Kampala dole chikana dol gwasa me kume kirm yadit kana kume museveni chikaro ay ka dob dan de ko nyam ka je ka ki border issue chika tungwan long chikan kalat kamarian markam ne ken chikum Uganda kan lado kana markan long ka kume South Sudan dobe dan chikan udishal ke rebel leader dungi Uganda machal ke Joseph Konya medan me siko rach ko ramedan jogano en Konya Dr. Machar no jin woro de ka bodara enana ko antam rien bana nyen kalanda kume Uganda telo dien lunka medan ay chalet ka kume dung South Sudan so ich can therefore get mishit kanamo so I can take a strong relationship along a many o dong bi kume South Sudan ba bikan lok bikan agor ba ka Uganda ka lok Uganda ka and then Canadian konti la Nathan la South Sudan chet ke deni ken dawa tur jong chikan la no relationship dan ke kum Uganda very strong along ajana me dan me nyi na ka jala mi shane lok bane anyok nyenjen kan wara ba sha kan sha ka lok 2013 so the reality let ken ka ko di bikan wari bikan ka
bikan ka nak but right now I'm right corner ka man to la plan dan to ka kaje keji che kana lo che jen madana dongu kana dara ben ka ja ne de kone chicken bell ne tin contin la de ne tin tien chol kan no junior soldiers ke junior kone te ka kaje keji kana bel kan ka ko shika clash ne de gwaz mi by the way my indian kana corruption de mangai kone kan de ne kone te ka kaje keji ngot kan ka ne de kone la family ne ken kel ke ne de kone ten wina mi entire dan shika ko ter ga je very pure munyone jen wodi ala kume South Sudan cha tok cha jalat bane de ko ngai ka tok ne de kon la de tin ta ka kaje keji kon lan kaje keji ko te ga minerally ci kuma Uganda cha otenen winami ko jona ko je la silent ko che gorno de mun South Sudan der la dung South Sudan ko te ka gol so ji kan gorno bikana kan ki bikana mach ajene sha chuling ne ci de ni SSPDF kan de ni Uganda shi ka clash do be dan shi clash ka je ano cha de ni nying South Sudan cha yo nak no ne ri chogodi ke bakala unyam ka cha more than 15,000 people cha displaced bane and it in content la de ni Uganda murai kon kalwang ke ka bom ko kuma South Sudan te kalwang kuma South Sudan ke jan gwasa metele long ko kan de ni kon la de ni SSPD to kon na ka ne ken kana ka ne tin content ka alai ka no ko kanete modong de gang ne sovereignty dung South Sudan chicken quick kanete kon la kwar ko kwar ana ka kwar jane ana so chicken dier ka ta dan shu na ka jamimo no kon ko riek bane jin mi chaje kwanya la rami la kwar shi bugu ne jin go be jangno kwakte we kaje bi sharbo ka queen anten ko kena content wana so anta me en wo be wej bete ka me ske be ko bi ga tok lo chinare en ling tel mo gam le ro de rewi ka South Sudan ti dialati non ka kir ko kir min tam michigan mal chikan lat kena dr machar ka jan gwasme dio je en wo sheti dial she ka go tel ma dia diare kan tam no de dial de ka go but ko chikir she decide no tel mal mo gor no biben rei wich ka South Sudan no ki belana kur so Germany yen no tama take you stay very well in South Sudan chimal chebe jen kwa le langa jen wajin gorno bi mal beben loin Dr. Yang Machar jangna mal jata wano anas te kamal kuma amal nonga anete kontela refugees ka luny rei wich no ka kalwaka humanitarian ka tup ke it's ke dobadan dongne na de ke je but the reality kirke janisha mishit kana mo sheje bulat but ka sharan ko ne diale ko tin ko ken o chikor she de ngot kamu we wenyam there am no go de ko de tin forever kor ki disagreement that to go jan gwa to mo ka de japal ngai kon dial mishit kana mane o mo ko lan no bi kon sholo ne kon ki ban nyin ka jang ki bi jang bu nyin ka kon ko ne kon shal ka no hare lo bi kon mishal revenge ban jala na mo chamal cheje bunong mena gwada jora meni mo ba dang ne kuma South Sudan ne so na me dera kel ba de yelara kel kamandan border lat ko kor gwasen be ko ngwan mi chorin nyoga la te grik te twokten ban na me bana jelin kel ka do badan dong de kon linga je enena me gui kona ano kuma South Sudan ke jan gwasen me mu wete ke chaos like that tere kore shit kametere kore mo chiji ko teore achika kaidor shinwerchi akaido dor top tin ko ken ka tan kam na telam let kana kwala use ne ka na ka ke ko population den kwa ka le reduce yelara kele buto ko gwasan be mu kuma ji ko teore ake ji ko teore mu ko den mat kel shi muto kan tamu mat kel den kel ke kuma spelayo shi o kan ke bon ji spelayo shejan bado ken chicken guine jano ka rodian mater kan kor shikana bulong bar mi rodian mat kanedi ko kende targa shondian bone de shonga moderben sama beto genene gwada teniam be federalism ajen billa don rewe ka South Sudan raina baje dil ignore ke jan gwasem bat ka gwasem be regional rewe ka South Sudan boro the right karwade no te me shalinga ne me sha gujano de state ne dial de ka dak ina wona ko da take 30 state instead of 9 k 10 kina wona ko de stene de karep kan stende to gwegajen wo de ne state mo de ka resource ne ken de kan ka chamala ken bare ka creating more state chirge jo we shanen wo ba resource ne ba ka divide it into each state so me state mi tel kon me jekana ke tel ka kwakten wano shit ke resource ne chi state mo che survive
so me jaga ko be tede be bej ban me cha lel ke qui federalism no be which bagwa kodi beneto bedjedien andanan go ka she ka tol bugdien be kana chwa tol laken me te ko more we dien be kana ngajeno e resource min yinde te ka kamo jet ke jat me dung nuare so be benefit nuarten ka jat me dung nenten kontin la jang be benefit ne jang ka mi gol me dung ji ko tora be benefit ji ko tora ka gol do dien me dung morlene ko morlene tamateken ka taken ke goal bane gwadan tiketin so these are the people tin content be benefiting so ngai kone long so federalism wo bane dial biramo beroda yen karwade of course then country kala but the central government la talk mi mo burwich but resources big yik takenating content take steni so jin metele we do tele resources so be gwen be dry it out be tel mo gwam be jek be kone jin so jen ndan kwala gorno di instead of dong the country there oka federalism de lana jamat ka do mengwa de queen kwar de jalat china chicken de nyen de dakting ma cha de jalun bara na go je condition den kona kwala da kir kana je kwara kana chicken dakting ma cha chicken gorno de jalun kana dakting ma cha ba je deal trial ba ya nan ka court no ka dur dana che dur go kona me go kona no che dia dur talk but kwa Dr. Machar kwa jabel ka kwiko ye ngoche nuare la nuer waya mi ngoche gnyenyo ne kanetin kon tin la SSPDF kanga ke jeno ne re kon tin la SSPDF kanere sha luga long ke very long time ano yen jana re which so on clash talk a military and a civilian ku clash not military with military but a military against a civilian bana mo kan kin mi yadit kan ja gorno ba jalalet ajen mi shanen je country ja nyog mu ka chaos ke ci korchen mi daga pinre we ka Sudan ko ci ke sha logo no baraje me ba jeling jin me jin kwar mi take power ka chai jogo no ne de inje ti wo ke sha jaga ne de ne rai which be kan e to be kan ka banak ci ga man ci ga de Uganda ci gan ka jako wo ka dordan de no tekaten nakan wore ke helicopter using incendiary weapon ke using chemical the banwer ba kan ga so na mo she jen the solution and then na shenga je solution o de jin be mal be nok be dialogue be nok ramadan en ci yen mentere ti jen be luñ and then ba mal ba jalat kir lar jen o che Dr. Machar che palika kado bana le kana lat but tell me cha Dr. Machar cha palika and another thing tell me go re dara Dr. Machar palika ke jabane ko ramadan to ko ramadan dol ko de election de jalat ado badin jin mi che dwal de wala ro ngaka sha palika ke ramadan dol reason ko baro de chung la kwar jan do badan dong de na de ke ne jare guj so the reality ka duer ka kir shang man che guj no ka duer but in reality these are wrong ka kir so jo me gor jano de nyoga yekel biadin ngajeno without releasing Dr. Machar telamal there will be no peace there will be no stability in the country unless kir release Dr. Machar and then they can go for dialogue so that peace can come back and the revitalized peace agreement and the collapse bane de nyoko mu kwaje recover those are the things in condemn malde no but not ta dan and don't let kire no naga na kaje so this thing will never work so jo me agenda na go re de nyoko yekel ban nyo je kala do dien chuje poro jeno jin bi channel bi je nyoko ne de ko ken and mandu ni sham kwad nyak an wala shang jandangara wi de raw ka pay wedek ron kin dangara wi de jandangara wi de die bi atakamal baba